اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sallallahu alaihi wasallam nasababun namasarum wa mimman tu'ib oleh pemasitan ini apa selamat taqwa pemasalahkan ini apa selamat Wito pamapabaraka kamasari panguluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wa ismuhu Shaybatul Hamdi humidat qisadu musaniyah. Nari tukwari makkadai naiya panguluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Abdullah naiya Abdullah ana Abdul Muttalib Bataranna Shaybatul Hamdi Betuan nawawanna puji ante malabina Ibni Hashim wasmuhu Abdu Abdin Ibni Hashim wasmuhu Amr bin Abdi Manaf واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعلياه. نيا شيبة الحمد على الحاشم نيا حاشم على آمير نيا آمير على عبد المناف نيا بتغرن يسن مغيرة إيا نسبني يا لبرن نسبات رغنا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية نيا مغير على نقصي نيا فترن إلى مجمع Litela itu kusai nakam nama belang pelai risumpul lolona pole di kampung nadia sangi kudatul kuasia ila an a'adahu Allah ta'ala ila al-haram al-muhtaram fahama himam dan kan Allah Ta'ala la witana Makkah tana malabige agana yalitu jagaita la anchadinna ibn kilab wasmuhu hakim ibn murrah ibn ka'b ibn lu'ay ibn ghalib ibn fikr wasmuhu quraish wa ilayhi تنسب البطون القرشية نهيا نجمع نكيلا فترن نيا لتحاكم أنا مرة نيا مرة أنا كأب نيا كعب أنا لؤي نيا لؤي أنا غالب نيا غالب أنا فهر إيا لتفترن فهر إيا لتكرشي أقول مبالي ترمن آرب قرشي وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى نيا أبتير إن كير سنة إيا للكل
yasang kinani turut peko ganas samatun rusien ni anak pures biadai edan atau pendrita. Ibn Malik ibn Nadr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas. Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. وهو أول من أهدى البلل إلى الرحام الحربية. نألين أرتل ملمولتي أمطلورت ونوتنا مفتشين لرتتان مكة. وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه. نيان سلمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم Ri'iyas madam perang penenia mafakara jalaurik wa Allah ta'ala. Ibn Mudarab bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Naiya Ilyas ana Mudhar. Naiya Mudhar ana Nizar bin Ma'ad bin Adnan. وهذا سلك نظمت فرائده بلال السنة السنية. إيا نسنسيل لبنا نبت محمد صلى الله عليه وسلم. Ibasin rupa-rupa geno-geno mutiarai madu parupang iya nasusung yari jarin napakadese malabie. Waraf'ahu ila al-khalil Ibrahim amsaka anhu syari'u wa abam. Abatirin malabing nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam narapi iletu Nabi Ibrahim al-Khalilullah nateponan niya napagangkan irito nabita sallallahu alaihi wasallam niya napotyato irito. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية. نيا أدنان بأن ذا الأبد إن كان لتوبتر رسسين فنري تفالم ترئي. إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتباه. Ako'y pangurutan Ismail alayhi salam magang kaabitiran na. فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدربية. Jadi arajan napai abatiran nasi pangrupa-rupa geno-geno mutiarai neni anawetong iya cari laki-laki caya napadai intang berniangi. Wa kaifa la was-sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatuhu al-muntaqam. Kita napakuat nakan napangutang Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya sikes-sikes
atau dipilih poleri abatirna nasabun tahsibul uda bihunahu qalladatha nujumahal jawzau abatiran kira-kira atau dengan nasaba albiran al-ibra'i ulatik maklu ala wettom teruwe habadha iqadu sudadin wa fakharin anta fihi al-yatimatul asma'u si deceng-deceng napahai abatire risipan rupa-rupa geno-geno mutiarai ria pangulungan nanani ari ancalingan na engkai ritu ana biu-biu wa akrim alabira pahaiya abatiringange pura dipacini eri puang Allah Ta'ala pole rigau matunana kafir jahiliyai أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه marampe andre guru ta'azzai al-iraki dilalana kita takweni iya batire malakina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarangan mapasau kinawai mapasau dekah hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahu al-amjad صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية Murari alitutuiri tuang Allah Ta'ala nakarna papakala diri panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Weto parito matua malabina inringete popai mabiri tamade cinna Pareto halatet iman naroga usalay jadi denang kanangka adoraka mapamula ringin Adam leturi dua itu pajadian pangulut tamas sosore yang sang langit tajam aladingang rialing roiya macaya cari laki la tapana wabadara badiru fi jabini jaddihi abdil muttalib wabnihi abdillah pasin rupa-rupai ulat pueri alindro denena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riasang Abdul Muttalib neni ambona riasang Abdullah Allahumma salli وبارك عليه ومسلاوك نيامك سلامك ويتوب مباركك مستري فملك محمد صلى الله عليه وسلم
Alhamdulillah. Masya Allah.